All India Radio Imphal Media Wave Meter Sathum Somli Point Khat Kilohar Sagyat Somgyat Lani Le FM Megahertz Zale Thum Point Ngapan Hongki Pongkhia Paite Program Hi Tuni in Thuthak Lakhom Simna Le Ti Kam Thian Mona Kipan La Twal Le Ngai Na Bana Na Ong Puan Na Inei Dingo Tuin Ama Sapien Dingin Ti Kam Thian Moni Na Sak Ihon Ki Sa Le Chi Lai Ngai Ding hôn kia sang nan lên loa đầm chi ki hôn kia cây lê la na quay loa chi dê cùng man chiang là nan ngài lê pha na thu ca hôn se chiang ngô nan thu xin cây dê Bola, kahon ve bangla, kamwa mozela, kahon kitela, zunzanam sa, hong kitela, the top loati ze, the top loati ze. Mitang kahel siang na muang mo ze nang mitang in hong hel siang ai di ma chi o nang nga bang ching on si behia dam sung adi mang pha mang no lung qua ya nu Bola, kahon de vangla, kamwa mozela, kahon kitela, zuzan sa, hong kitela, the top loati ze, the top loati ze. Bola, kahon de vangla, kamwa mozela, kahon kitela, zunzan sa, hong kitela, natok loati ze, natok loati ze. COVID-19 do na a frontline worker tina seppan pi inla pa toidan siamin thu zuaw the zak tuin pangken thu belchan dol le thu dingna theina dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan lezelin la COVID-19 the zak tuin kwama ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mailowin thu hoile maban lamet na to han thon zo in yainat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te phaulak dinga hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. All India Radio Imphal, Thuthak Lakhom Asimtu Marsi Manlungmani.
Zani taklamin Churchanpura ITI Saikot Quarantine Center akipan mi sagi le 113 Battalion BSF akipan mi somthum lekhat akigoma mi somthum lagiate COVID-19 positive ahidan VRDL janim sakipan muswa inom. Zanma in Selmat CQC apan mi somnga District Hospital apan mi lile minaw tang somkwa le thum test na avekun negative hi. Tunitan in Churchanpura numei somkwa le lile pasal za som thum le li positive omta wailaka tulela active case somsagi le nga le adam swa za som nga le thum phata hi. Manipura COVID-19 case punbe zelin zana VRDL rim sa test result swaka mi som thum le khat positive mo swa in om mu swa thaka omte hi le Imphal West apan nga Churchanpura pan gyat Thobal apan som le Tamenglong apan gyat Imphal West akipan khatle Tamenglong apan gyat chi lo sia adang teng minaw tang kilo sona kai kha hidiamwan mo in om. Manipura positive case sangni zathum som le sagi phata a damswa sang khat jaguk som lenga omin active case za sagi le ni omlel tudin monin recovery rate % som guk le kwa point som sagi tungta. Apaisa July somni lani sangni somni akipan Rims Hospital a taksadam lo na tuam ne ya ki enkol khongzom sapam mi kumsom ngale ko ka upa sapam basanta singh Hospital a ki enkola omsungin July somni ilagiat in COVID-19 nat nave ahi dan mu swa in om. Anat na tuam te kidney failure, lower respiratory tract infection, diabetes bana COVID-19 nat na teziakin damswa zolowin tu jinglam dang ni velin moaliam. Meghalaya zanin COVID-19 positive case thak somli le khatmu be hinon. Positive case thak te ahile East Khasi Hills apan somthum leguk West Jaintia Hills apan thum West Khasi Hills le West Garo Hills apan khatwak hi a case thak somthum leguk te laka Armed Forces Personnel guk CRPF ni le minaw tang somni legiat tel. Director of Health Services Dr. Aman Warin again na zana case thakte to gomin Meghalaya tulalin active case zanga somgyat oma damswa za somkwalani bana sina twa nga phatachi. Assam Solkalin minaw tangla ka COVID-19 test panpa tading. Mission Director of National Health Mission Dr. Laksha Manan in AIR tuthak lakhom te kya nga again na district chi amun poimo ma office bazar le khosung te a alimtang bangbanga minaw tang test ne hiding chi a yaya panla ding te kisakhol na nasatakin pailel chi. Aman again be na khopi sunga lockdown ko in nat na hi kilo sonding dalzo ma chi hi. Nagaland COVID-19 nat na zia kasi nga pata himale khat ahi le COVID-19 nat na vekha bana taksa damlo na dang zia kasi ahi dan State Health and Family Welfare Department in Thuswabol. Case thak som sagi ilenga to gomin active case zagyat som sagi legyat a tuni tanin gamsunga positive case sang khat jali som gok chamte hita. Imphal Manipura Rims Hospital a zanin Rims doctor ni le technician khat COVID-19 positive ahi dan mu swa in om. Rims authority in thuthak lakhom te kya nga again nawa Rims Hospital apan doctor nurse staff le damlo et kola omte laka mi som ni le thum positive omta chi. Authority in kilo sonding dal na in pannasa takin lalel. COVID-19 nat na to kisailo nat na danga damlo et na hun bangtan hiam kha khipot ding chi. Asama tuilianin kiamlam mano zela mu the in om tuilian zaka si na tuak zaleli phata mipi sangsom li lenga velte solkal relief ke ma ko hima leu district somni leni a mipi lak somni velten panpi na munai lo hi. Uttarakhand Board of School Education in tu jinglam dak som lekhat in polsom le somlani te result pon na ne COVID lockdown ziakin board exam face ni ane hi a sinlai naw pang lakni le kim velin exam pia. West Bengal Solkalin bi-weekly lockdown August somthum lekhat tanding in Swan Gamla. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in agam sungwa kalkhat sunga ni zel abik takin kigin ni le pathian ni zela lockdown omding ahi dan gen. Bihara tuilian ziakin takal som ni ilali sungin mi som thumle gokin si na tuak Gandak Kosile Bagmati bana Adwara luiten khanlam mano zel
Met Department thu swakin atak la na dakal somli le gyat sungwa na satak July ding hin gen West Bengal district tuam somleni apan milik lak som thumten haksan na to ka lakni le sang som guk velte hutkhia kinomta relief camp som ni le guk le anne khom namun ding zagya le thum hon khia tinomta tunia dinga thuthak la khom isim theyu hai tenga hi na ong ipuang zom ding Manipur University's advertisement number ni na sang ni som ni that som legok July a thuswa abang in Manipur University in department som lenga a CM2 ding professor assistant professor le associate professor som ni le thum la ding application form submit hunding hun top oga som ni le kwa sang ni som ni UGC regulations sang ni le som le kya chui hiding Herto kisai thojan kimzo thei uten www.manipuruniv.sc.in ethei ding ni na lamka a October somle sagi akipan somni langa sungin army recruiting officer Ranga Pahar Saina in Indian Army lak na omding post te ahile general duty pol som pass technical clerk pol som leni pass nursing assistant bana tradesman pol get pass te hiding apply the hun August sangni somni apan online registration hongki hongta ding hi noong ipan theyo hi tenga hi Malaria, dengue le Japanese encephalitis na natiapan ivekun kiveng bitni. Inmun ahi kele inkim le pama thoka ngom the na ding tuivun na mun te ahi kele tuivun the na ding munom lo na dia pan lak chiat ting nahi Nalupun chiang in thosilen jang te in ahi theilai le thokang ki ke saklo te somin. chisa hosik na ne nge nge le kiet sang na mun nai pen asa ahi kele solkal dam doin khata malaria le dengue nan na hi yam chi kien sak pa in Japanese encephalitis kilat dana hi le hosik luna lungsim tol le the na mang chi te hi to bang na na ne le dam doin lian te zon pa in la kien kol pa in Thuswatu State Health Society National Vector-Borne Disease Control Program Manipur. abana ti kam thian mo ani na sak I pen ngai pen chi lai ngai ding Xin thu hết giam lên lật nhà pa nhưng ngâm lại nhỉ à trong nghe mơ tan ngang mơ má xoan đi lên qua giang nam bằng cần xuan cắt da qua tung ngao bằng na san chi không có đi nói là không kia lung ca ghé chia lại na loa na vang in bông cả số na hi đến sẽ đi gió na lên dia xin chú na lệ để đi na loa tăng mơ vâng đã vô và tăng ngào vâng đã xa chi tông ca đi nó đã hâm kia lung ca ghé chia lại anh lo na vang in bông cần số na hi
ban nụ cười hoa niên hồng lên có mơ ta tung ngờ bông ngày sáng trên tông kali na hồng pia lung ca ghé chian na ya nam vani bang ka zo na hi atop na pian dingin mui khwa jing chi lai ngai ding lì bằng mò nang ngày khăn qua qua ai mọi lệ quang khiến in tai bằng lô cung quỳ đòn đi mong lơ tàng gắng ma sung đi yo đua sa tàng nát tu no giật tu Yang xuân dấu liêu nào bằng bát lâu nắng ấy tay qua và lùng đâu là tay qua và lùng đi xuống ngát lê doa mà xuân cũng quay càng lì hôm nay chỉ tìm càng lì vì hoa hồng dinh phật đại tài hoa sự điên đây lâu thế nam bên tay qua và Yang xuân dấu liêu nào bằng cả lâu nắng ấy tay qua và lô Say ta au sak sin sin again mi tin la tin tang sin sin ya yang tin la vai ho sin sin All India Radio Imphal Jingchangin thuthak la khom simna le lamhoi chingmang te a ki pan la twal le ngai na inei dingo tuni taklam dakli minute som legin to gitonin ihunu abeita munchi a paiti program ngai hetu teng teng omnom le mangpha